Ramai mai ni lang dunianya. Subuh hang ke pukau anak ke. Sayang ke karena telat hari wau kelam. Nah rumah lang kawan tam gini. Nah tipu hana. Tak bedah dah tak semayang subuh. Anak tanya han tak pukau. Sayang tu. Telat dah habis sip kelam. Tinggal telat wau. Habis Hawaii pos 12. Teman le bos serkah. Ramai ngon ni. Kini ngin kiban bahasa gom. Kiban surah na sedekah bak sip. Nyai dak bah nak doh pom. Tapi le kafe diubah bahasa judi ke sedekah. Kau menarik uri tilak. Nyo hana popo main sing ngembah sedekah hana belau. Nyai dakwi le uri. Yang cukup pet nan tau maksiat yang cukup payah tak taubat ronyo nan tau. Dosa yang raya tapi urang han gagui nyan dosa. Yang kemain game duk bak kedai kopi yang na wifi mat HP nan putra na faedah ke dunia thit kaduh tan yang kana thi rugo urang po HP habis pulsa rugo urang kedai kopi hana bayu kopi nyau urang thot du tekadi hang gebi du inan malam tengah iko wifi ke irom TV ke bro akai lah demur nyan du inan dari maghrib pajani wo le subuh nyan pat semayang maghrib dan isya han subuh tikatat tekadi wo polimang malam titai semayang nyan saw dasha Bandung termasuk yang dosa urang bi fasilitas tahu urang bi fasilitas urang po gede karena ngan tempat gak nyan lalai urang kailong hana kuyu dayu hanang tapi ngan tap pegot fasilitas nyan sama lagi dayu intang nyona jadi menau nyai tanyo kan tami capeng bak cara modal sagop nyan tap cok peng nyan tayak blo breh kanu tu tayak blo makanan kanu tabi tapajo kodro tabi ke promo na jaminan god ata kita nyojo han nunggu karena hanjir di dalam dunianya mengganggu orang lain lawetnya lebih mangat tapu taubat awak jib minuman dibandingkan ngan tapu taubat awak main judi secara online ataupun awak main game diakui nyan kan maksiat diakui hana dosa bahkan na urang pegah lo ilung ku main game nyo monya menurut lung lebih god ku main game daripada hana ku main game pakot man daripada hana ku main game ruku mupat gop tantang kang kama beh nguka nyu ka kudu ino bak kede nyu hana ku ja taho monya tekadi hana ku main game paki ruku luam promoh gop gekeun le urang yang tengah hakai nya thi lagi kah pegah ka roke man dirau menyakai du main game yang imat game ya menyatik ape yang butuh imat ape lagi nyu tapi ramai orang ke ape lagi nyu kaum balik ke mana ape nyan ule kaum balik kan hana timang li ke mana ape nyan bertina yang salah ka dosa horat erat bah umum dosa horat erat membiarkan waktu berlalu tanpa ibadat bahkan berani meninggalkan maksiat maka tugas kita ronyo rame-rame aleh pi polda ronyo gedukung nunggu tinggal nepi laporan dan kalau lo tamawe di Aceh Timur dan bahkan di Pidie Jaya dan di tempat-tempat lain lihat terus instruksi tangkap mereka membanjai urang nyan kan hana gedrop nunggu karena nyan hana logna dalam rubuh nangrau baru gedrop getrimang laporan daripada masyarakat pegat laporan kan masalah imu judi le hana ibadah tubuh cukup bahaya urang hana semaya jangankan hana ke semayang tubuh tinggai sembahyang wate lain tuku raya dosa maka menyagetanya uronyo tanek mulai bangkit menyagetanya uronyo tanek mulai tata kembali udah bertanya uronyo bak butoi kiban cara tak mulai pegat bet berutin wate olehnya nampakkan kita ini hamba Allah kiban cara paling kurang sembahyang bertepat wate dan le sembahyang yang tanyo tinggai-tinggai berkat nekata syaram tua
Dosa raya tanya hana tamaya. Etna ukuran dasyang. Nekeli Nabi dalam sebuah hadis, la sahma fil Islam liman la salatala. Urang hana semayang, hana bahagian dalam Islam. Nya Nabi garis ke? Sapu hanjat jo kawak hana semayang. Nyan tho keun Nabi. Nyan Nabi lia ke keun lagi nyan. Dedo ke pahami le ulama. Putra ke pegah. Kesimpulan daripada apa yang dipegah oleh Nabi. Gecok kesimpulan di atas hana bahagian bagi orang yang hana semayang dalam Islam, orang hana semayang lebih buruk daripada iblis. Iblis hai tem sujud ke Nabi Adam. Awak hana semayang hai tem sujud langsung ke Allah. Soal parah iblis dengan orang hana semayang. Cik jawab tak? Keun juga dorong teman-teman. Soal palih iblis dengan orang hana semayang. Palih awak hana semayang tu. Iblis hai sujud ke Nabi Adam, ke Allah Taala sujud. Ini sujud ke Allah Taala. Iblis tentang orangnya ipatih Allah Taala Tuhan. Orang hana semayang langsung ke Allah han ke sujud. Iblis ke Allah Taala item sujud, hai item sujud ke Nabi Adam. Orang hana semayang ke Allah Taala han ke sujud. Soal lebih parah iblis kan awak hana semayang. Lebih parah orang hana semayang. Nyan ke ata nyawa ke nekeun li Nabi. Peun pegah li Nabi. La man tarakati salati amidan fakat bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Lom hana long tanggung jawab nekeun li Nabi. Nanti ke buka kitab Yahya Ulumuddin yeut. Oidron hanjeun kitab Yahya. Na buka kitab Syiarus Salikin pi yeut tentang ancaman bagi orang yang hantim semayang. Nabi ni pegah dalam sebuah hadis sahih hadisnya, man tarakati salati amidan fakat bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Berangkat ho mantang yang sengaja tidak salat selama hidup dalam dunia, maka jangan pernah kalian bermimpi nanti aku akan berbagi syafaat dengan kalian. Fakat bari azimah Muhammad yaumal qiyamah. Ke urang hana semayang inawakan long pegat pengumuman ke pegah Rasulullah. Inawa idonya long ke pegat pengumuman. Long atas nama Muhammad hana long tanggung jawab kepada umat long yang hana sembahyang limang waktu. Bek kayak lumpawa lewat drawa ketinggal long akan merempek dengan urang drone. Long hana gepe izin bantu li Allah. Hana izin syafaat yang nabak long. Bantuan long hana berlaku ku urang hana semayang. Maya berokon hanan dengar hadisnya malamnya akan dengar. Tinggal ni cok kesimpulan. Maya anak drone berokon hana tepu nepu malamnya.